There is a storm that is coming. The storm of the wrath of God. Look at the sky, it's getting darker and darker. Can you see the reason for the rapture? Do that, Jesus. Bangaka abafundisi abachumayele phambi kwakho. Bangaka abaholi abame phambi kwakho. Ungene inkonzo zangesonto ezingaki. Uzwe kangaki ukumusa kukaMoya oNgcwele nokuqoqoda kwakhe enhliziyweni yakho ekuncekele esiguqweni. Salwane. Ngena endaweni yakho. Ngena emkhunjini kaNoah. Ungangena emkhunjini hlala msalwane. You will be saved from those fierce enemy waves of this great storm. Ngenani ezindlini zenu nizivalele isikhatshana kuze kudlule lokhu kucaluka. Umlimi uyabetshaya umhlaba ngayo. Bazalwane, banikani isikhathi lesi.
zami sifike endabeni eqhakathekileyo esigabeni se-Great Tribulation. Nasi tiri kusvika pachikamu chinokosha, chikamu chematambudziko. Bazalwane bami, uJesu uyezwa masinyane. Vanikani vangu, Jesu anouya nokukurumidza. Uza nokuvuza kwakhe. Anouya nemubayiro wake. Uza nemkhele yalabo. Glory to God. Abanqobi bayozuza umkhele wokuphila. Ari kuya nekorona yevavo vakundi vachawana mubayiro iyoyo yokudenga. Uthi komunye umbhalo, bheka ngiyeza masinyane. Anoti pano rumo rugwaro. Tarira, ndinokurumidza kuuya. Bambisisa lokhola. Batisisa icho chaunacho. Ukuze kungabikho kwamuka umkhele wakho. Kuti kureke kuva nounokutorera korona yako. Zihlobo. Ama Zwanini. Terera. Siyaqapheliswa so. Tiri kuchenjedzwa so. Ngoba ukhona ofuna ukuthatha imkhele yabantu. Nokuti aripo anoda kutora korona yevanhu. Kristu. Kristu. Ukhona ofuna ukutshontshela. Aripo anoda kukubira. Ufuna ukutsha unapata. Anoda kukutswapata. Umkhele wele phansi. Korona ivire pasi. Yena akawusebenzisi. Iye haushantisi. Kodwa wena usuluzile izulu. Iwe warasikirwa nedenga. Hlakanipha mzalwane. Chenjera mbikani. Bambisisa lokhola. Batisisa chaunacho. uJesu watshela abafundi. Jesu akaudza vadzidzi. Bembuzile ukuthi isiboniso sokuza kwakho soba yini na. Abvunziwa kuti kochiratidzo chokuuya kwenyu chichava chipiko. Wathi yena amazwi akakuqala. Akati iye pamashoko ake ekutanga. Wathi bhekani ningedukiswa muntu. Akati chenjerai murege kutsauswa nomunhu. Qaphela baba. Chenjera baba. Qaphela mama. Chenjera mai. Jaha qaphela. Iwe chenjera. Ungedukiswa muntu. Usatsauswa nomunhu. Aqali. Usatanga izvo. Wena uzelwe kutsha. Iwe wakaberekwa kutsva. Isikhathi sokubambelela la. Inguva yokubatirira iyi. Bambelela ufele khona lapho. Batirira ufire ipapo. Haleluya. Glory to God. Amukela khonapho. Batirira ipapo. Hlephuka ukhonapho. Dambuka mabhizizi uri ipapo. Unamathele enkosini. Unamatire kunashe. Xa usathane edwengula. Kana Satana achirova. Ahambe lonyawo kodwa wena usale kuJesu. Ngatore gumbo aende naro osare na Jesu. Ahambe lamazwane akula ndaba kodwa wena usale kuJesu. Aende nezigumwe zvako osare na Jesu. Umkhuhlane nxa ubuya. Kana chirwere chichiuya. Bambelela lapha kuJesu. Batirira apa pana Jesu. Bamba. Bata. Bamba ungayeke. Bata usaregedza. Zwana mzalwane. Inzwa mbikani. Zinsuku ezimbi. Mazuva akaipa. Zinsuku zokweduka kwabaningi. Mazuva ekuyeduka kwevazhinji. Lithi izwi likamlimu. Shoko raMwari rino. Ngensuku zona lezi esiphila kizo lezi. Nemazuva iwaya atiri kurarama kwaari. Uthando lwabaningi luzaphola. Rudo rwevazhinji ruchatonhora. Okupholisayo kukhona. Chinotonhodza rudo chiripo. Kodwa lwakho mzalwane. Asi rwako iwe Lwakho sister. iwe hanzvadzi. Lwakho jaha. Iwe jaya. Maluvuthe. Ngarikute rudo rwako. Glory to God. Lungavutha ngoba ungena emthandazweni. Runopfuta nokupinda pamunamato. Zilukudla. Vambazokudya. Uzikhathaze ngendaba yobungcwele. Uzinetse nenyaya yehutsene. Abazahlwithwa. Nokuti vachabhutwa. Abalobungcwele besimila. Ngevanohutsene hwazokwadi. Igama lenkosi malibongwe. Zita rashengaritendwe. Siyalibonga ivangeli labuya lo baba usengwayo. Tinotenda vhangeri rakayana baba sengwayo mugore ra1955. Weza nokukhanya ezweni lakithi leAfrika. Vakaya nechiyedza munyika yekwedu yeAfrika. Thixo wakhuluma naye khona apha ezixukwini zakithi eZimbabwe la. Mwari akataura naye mumakwenzi emunyika yedu iyo ino yeZimbabwe. Ezidulini zakithi khona lapha eThadasi. Muchuru zvemuno munyika yeZimbabwe achinamata. Uthixo wakhuluma naye. Mwari akataura naye. Wamzala kutsha. Kambereka kutsha. Wangcwelisa. Kacheneswa. Wembeswa namandla kamoya. Awombekwa nesimba roMoya Mutsvene. Uhambo batshela-ke abantu bakithi. Akachiti enda unovaudza vanhu vekwedu. Hamba ungizalela abantu ngelizwi. Akati enda unondiberekera vanhu neshoko. Ngizalela abantwana laba ngelizwi. Ndiberekere vana ava neshoko. Wasiboniswa thina amakhanda equnyiwe. Akachitiradzidzwa isu misoro yakagurwa. Izidumbu zizodwa amakhanda ewodwa. Mitumbiri yega misoro iri yega. Kwehlukanisa ngumduli omude too much. Pakaparadzaniswa nomudhuri murefu chaizvo. Wasibona esibonakalisweni ubaba usengwayo. Akationa pachiratidzo baba sengwayo. Ezibona enechumayeza amakhandala nezidumbu ukuba zihlangane.
akazviratidzwa vachiparidza mitumbi ine misoro zvisanga. uthi nxa ekhuluma umuntu kaMlimi Vanoti vachitaura muranda waMwari washumayela waze waphuma izithukuthukhu esibonakalisweni. vakaparidza kusvikira vadikitira pachiratidzo ipapo. kwaze kwaba nomdumo omkhulu wazwakala khona lapho. Pakava nokutinhira kukuru kwakanzwika ipapo. amakhanda athi tshwam, Misoro ikachiti kwa, izidumbula zathi tshwam, mitumbi ikachiti kwa, ikhanda ladinga intamo yalo ngale komdumo. musoro ukachitsvaka huro yayo uko komudhuri. nxa isidumbu sukuma ngapha ikhanda lisukuma ngapha kungaqondana okungayisikho ikhanda liqondane lamahlombe engasilo womzimba walo lalidzwenga lize liyehlangana lekhanda lalo sibili. Zvaichitikana mutumbi ukasumuka uku ukasumuka musoro zvikachiitika kuti zviuye zvichida kuti zvisangane. Kana musoro uyu usiriwo mutumbi uyu waidzvenga uchinotsvaka mutumbi wawo. kwenza njalo amakhanda namaqhiye abomama aphapha emoyeni madoda. Zvikaitika kuti nemadhugu anamai akabhururuka muchadenga mumhepo. ulalele kahle, Uteerere zvakanaka. amakhanda abomama ayelamaqhiye. Misoro yanamai yakanga ine madhugu. ulalele kahle, Uteerere zvakanaka. asixoxelwanga ngomunye sezwe emazwi emnceku kaMlimi ngomlomo wakhe ezikhulumeni. Hatina kukurukurirwa nomumwe asi takazvinzwira pamuromo womuranda waMwari vachizvitaurira. khuluma ngendaba yokubizwa kwakhe. Vachitaura nenyaya yokudanwa rwavo. the amakhanda lemzimba sokuhlangene Misoro yakati yasangana nemitumbi baphila abantu laba. vakararama vanhu ava. aba libandla elikhulu, Vakasangano guru kodwa uthi yena asi vanotivo babengani basemoyeni vaita sokuti vari muchadenga. manje basebesehla besiza kuye njengengilosi isehla. Vakachiburuka vachiuya kwavari ivo sengirozi dzaiburukira nxa pasi. besehla chiti 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 Vachiburuka pamo chiti bawela enyaweni zabo vachimira mutsoka dzavo. bayamkhisa, Vachikisa tsoka dzavo. abanye bakhisa impahla zakhe, Vamwe vachikisa mbatya dzake. abanye bamkhisa ezihlathini Vamwe vachikisa mumatama. begcwele ukubonga ngokushaya. Vakazara nokutenda kuparidzirwa nyaya youpenyu. uthi ubaba usengwayo Baba semwayo vanoti waba nebandla elikhulu. vakava nekereke huru sangano guru. uqina-ke ngamazwi athi Vanoguma namashoko anoti lelo bandla iroro sangano lina. Amen. ngiyabonga lami ukuthi ngabonga Njalo. Ndinotenda nokuti neno ndakaraponeswa Siyabonga. Siyabonga. bazalwane sasingekho vadikani takazikanwa tisipo. sabonakala singekho Tikaonekwa tisipo vadikani. sasifile ezonweni Takanga takafa muzvakaipa zvedu. sizidungo ekulungeni Tiri zvitumba pakururama. singamangcwaba ekulungeni singakwazi Tiri makuva pakururama tisingazivi. kodwa ngokushinyayela kwevangeli Pasina kuparidzwa kwevhangeri. saphenduka ezonweni Tikatendeuka pazvivi. sachiya phansi utshwala Tikasiya pasi doro. namanyala ezwe lonke Nezvinonyangadza zvose zvenyika. saya siphambanweni kujesu wenazareti Tikaenda pamuchinjikwa pana Jesu weNazareta. ithi ngoma saya sathethelela ukristu jesu Uye runoti takakanganirwa naKristu Jesu. sagcweliswa enhliziyweni Tikacheneswa mumoyo. saze sembeswa ngamandla kamoya wengcwele Kusvikira taombekwa nesimba romweya saba mutsvene. libandla-ke lelo labonwa ngubaba usuku Tikava sangano iro rakaonekwa nababa semwari. sithe siphela isibonakaliso leso Chiratidzo ichi chakati chichipera. bavela ezibuza ukuthi kungaphi lapha kanti Yes. Ukachibuda kuti vakazvibvunza kuti kondokupiko uku kwandiri kuona. kungaphi kule nkalakatha ingozi engalakasuku Vakachiti ndokupiko kune ngozi yakakura kudai. baphuma umbhalo Madoda. Pakachibuda runyoro pamadziro apa. wathi wona bulawa Pakachibuda kutosawa. ubaba uthi Baba vanotivo. ifenicha yakhe endlini Fenicha yavo yomumba. wayithengisa
amasofa ayewathenga 196 pounds. vakatengesa masofa vakanga vatenga ne196 pounds. Wathengisa vakatengesa angachaji price. vasingachaji price. Umuntu ofunayo munhu akanga achada impahla yona leyo. mbatya idzodzo Amasofa ewachaza uba besithi ayefana nomama umampofu vainetsangana musu wakataura Mwari ukuthi hambe eBulawayo kuti yenda kuBulawayo uye ngizalela abantu laba ngizalela abantwana ngelizwi lami. unondiberekera vana vane shoko yose fenisha zvayo. Umuntu wayefika ezicharger yena ukuthi ufuna malini. munhu aibuyawo ngoseka sara isina chinhu. Wasuka eGweru ngenyawo vakabva kuGweru netsoka wathwala itrunk vakatakura tirangu wabambisana nomkakhe vakabatisana nomudzimai omesemshane Freedom ari kumusana bangena ngenyawo la vakapinda netsoka pana phuma eGweru laphana vachibuda muGweru across isiporo sona siyana vakakrosa njanjiya bahamba sebefika edabuka laphana vakusvika padhabuka paya magamthini lapha pamagamtiri paya umlimi wavusa umuntu Amen. Mwari akamutsa munhu Siyabonga. suku usiku umissionary mumishinari munhu wacho omhlophe futhi muchena futhi wathi vuka zvanzi muka iwe jima mhanya thatha imota le ithengele umsebenzi wami tora mota iyi yakatengerwa basa rangu uyangithwalela umuntu okuthiwa nguMorgan Sengwane unonditakurira munhu anonzi Morgan Sengwane usendleleni khathesi uye eBulawayo ari munzira iye zvino ari kuenda kuBulawayo uzamazi ngalokho uchamuona neizvi uzambona yena uchaona iye nomkakhe Nomdzimai wakhe. bebambise isusu Siyabonga. vakabatisana suitcase Siyabonga. Njalo. dzimai akabereka mwana Njalo. glory to God wavuka umlungu agqokayo murungu akamuka asina kupfeka ngoba indaba yayichechi nokuti nyaya yakanga ichikurumidza thatha imota wagijima akatora mota akamhanya tephuma iGweru vakati achibuda muGweru ethi mehlo suka khona pane dabuka lapha achingoti jameso padhabuka paya namyanuba busuku vakaona hoyo baba Sengwane glory to God wafika ngemota tsi akasvika nemota akati tsitsiri wama lapho-ke akamira ipapo ephuma achibuda wambuza vakamubvunza nguwe uMorgan Sengwane vakati ndiwe here Morgan Sengwane wathi yimina akati hongu ndini Siyabonga uThixo. wathi ngene emoteni akati uthe pinda uzomthatha mota zvanzi ndizokutora glory to God wavala imota kavhara mota abakhulumanga lutho havana kutaura chinhu wamtshela uphe ukuthi umlimi umvuse njani vakangomutaurira chete kuti Mwari avamutsa sei wadrivers wafika elokishini lapha erenkini vakadhiraivha kusvikira vasvika palokishini parengina wasembuza vakamubvunza yikho yini eBulawayo lapha akati ndipo here paBulawayo Sengwane wathi yebo baba Sengwane vakati hongu wavula umnyango kapfura dhoo Siyabonga. Sengwane waphuma baba Sengwane vakabuda sala lo mama vakasara namai avo mlungu lowana murungu uya thatha imota wabuyela vakatora mota iye akadzokera seqedile umsebenzi apedza basa wahlupheka ubaba uSengwane baba Sengwane vakatambura wahlala egangeni lengubo enja laphana vakagara musango renguo enja paya kunesibhedlela khona papo ngapho pane chipatara paya nechekubani racho uphekele egabheni lejamu vachibikira mugaba rejamu uphini lwaluyisigodo esisuswa amaxolo mugoti wacho rakanga richitanda chavakanga vangobvisa makwati lapha ephakulela khona pavakanga vachipakurira mampofu mai mampofu wayephakulela phezu kwenewspaper vaipakurira newspaper ubaba uSengwane esithi angayafakaza ezindlini engubo yenja elokitshini enumber 5 lapha enumber 1 nxa efika khona lebantwini bangamenzela umusa bamnika itiye lesinkwa wayenathi itiye kuphela isinkwa goqa afake esikhwameni zwayithi umama lo Freedom lapha egameni zvaitika kuti vari pasango ipa baba Sengwane vaibuda voenda kunopupura mulokishini nomunguvo yenja nokunumber 5 nokunoku kunumber 1 vachiparidza ikoko vachipupurira vhangeri vakasvika pane vanhu vanenge vavanzwira tsitsi vakavati uya umwe tii vaisvika ipapo kana ine chingwa ivo vaimwa tii chete votora chingwa voisa muhomwe vaakuchengetera mudzimai nomwana Freedom asara kubani kuyawo wachumayela ivhangeri vakaparidza vhangeri eBulawayo yamatsotsi Bulawayo yakanga ine matsotsi kudai abantu vavequma amakhanda abantu bezimabhrijini makanga mune vanhu vakanga vachigura misoro yevanhu mabhriji nabotsotsi ozandla ezibomvu la nanatsotsi vakanga vane maoko vanakazara ropa letsotsi lephumula ngaledibha ngale netsotsi rakanga riri kupumula kudhibha ngiyalilibala igama lakhe vanorikanga mazita ravo wayashumayela one day phambi kwakhe
vakanoparidza pamberi petsotsi iroro rezuva. abazali bethu basitshela Vabereki vedu vanotiudza wachumayela phambi kwaleli tsotsi likhona enkonzweni vakaparidza pamberi petsotsi iri riripo pashumiro iyoyo. abanye babantwana ayechumayela bembukele bakhona kathesi basindisiwe khona pevangeli Vamwe vevana vakanga varipo achiparidzirwa varipo pano pavhangeri vakaponeswa. babesithi ngumdala webhuku lakhe Vakanga vachiti mudhara webhuku rake besithi ibhayibhile vachireva bhaibhiri. ngelinye ilanga Nerimwe zuva basitshela ukuthi wachumayela ubaba usengwayo vanotiudza kuti baba sengwai vakaparidza echaza ukristu esiphambili vachitsanangudza Kristu pamuchinjikwa. sigebenga leso sasihlezi lapho Bhinya iri rakanga rakagara apa twasasukuma sema ngenyawo rakasimuka, bhinya iri rikamira netsoka sathi mfundisi rikati he mfundisi, ufuna ngenzeni unoda kuti ndiiteiko? kuthiwa abantu baqhuqa bathi maye Vanhu vakabvunda vakati o, ubaba usengwayicela isibindi sikamoya oyizulu asi baba sengwai vakazara nesimba nomoya mutsvene. wambiza wathi wosuka Vakamudaidza vakati uya pano, quqa lapha uthandazisa vakati kugama panapa unamate ubereko kutsva. Glory to God. bazalwane Vadikani, kwakuyikuthi uthixo udinga ibandla yakanga iri nyaya yekuti Mwari waitsvaka kereke ipapo. Glory to God. Njalo. Siyabonga. Siyabonga. uthixo ozizikhathi Mwari anoziva nguva. wayefuna ukuzuzela abantu aleli bandla elingabonwayo Wakanga achida kuzviwanira nengo dzekereke iyi isingavonekwi. wayikho wahlupha abantu bakhe ngaleyo ndlela Vakatambudza vanhu vake nenguva iyoyo nomutoo iwoyo kuitira kuti isu tiwanikwevo isu. thixo wayekubona sihlobo sangu Mwari akanga achikuona hama yangu. God saw you before you were born. Mwari akakuona iwe usati waberekwa. God has a purpose for your life. Mwari ane chinangwa noupenyu The hwako. Bible says God has good plans for you. Bhaibheri rinotiro Mwari ane zano rakanaka pauri. uthixo ukucebela ukuphila okuphakade. Mwari akakurongera upenyu husingaperi. Glory to God. Amen. Lashunyayela ivangeli Rikaparidzwa vhangeri. lamisa umsebenzi kamlimi waqala ukuma la Basa raMwari rikatanga kumira. lalela sihlobo sami Teerera hama yangu. kwaqala ezimbabwe Rikatanga muZimbabwe. ukuba lo muntu ozelwe kutsha Ukatanga kuva nomunhu akaberekwa abantu kutsva. bangcweliswa Vanhu vakacheneswa. abantu bembiswa Vanhu ngamandla vakaombekwa nesimba romoya mutsvene. sase siba libandla ke Pakachiva kerekeke elilotshwe amagama abencwadini yokuphila rakanyorwa mazita aro mubhuku youpenyu. sila church register Hatina chechi register. kodwa igama lakho kumele lilotshwe encwadini yokuphila Asi zita rako rinofanira kunyorwa mubhuku youpenyu. lilotshwa ngokuphenduka ezonweni Rinonyorwa nokutendeuka pazviri zonke zvose. fulathela umhlaba Furatire nyika. uzalwe kutsha ngujesu wenazareti Uberekwe kutsva naJesu weNazareta. negazi lakhe emthandazweni Neropa rake pamunamato. ngcwelisa inhliziyo Ucheneswe moyo. bese wembeswa ngamandla kamoya oyingcwele Wochiwombekwa nesimba romoya mutsvene. ngalezo zinyathelo Nezinhanho izvozvo uzaphila impilo yengcwele uchararama upenyu hutsvene. akwenzeki brother ukuthi uphile impilo kasathane udlule khona lapha kwenzeka Hazviitiki hama yangu kuti urarame upenyu hwaSatani iwe wapfuura nepazinhanho izvi. ozelwe nguthixo akenzi ukona Akaberekwa naMwari haiti zivi. konke okuzelwe nguthixo kuyanqoba izwe Chose chinhu chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. abo bonke abamamukelayo wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakathixo Nokuti vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. igama lenkosi malibonga Zita raShengaritema. manje uyesu jesu solanda bona labo Zvino Ishe Jesu vari kuuya vari kuvinga ivavo. nxa esebathethe ngempalambala Kana avatora nekurira kwehwamanda. emhlabeni kuyasala lapho kungela lutho Panyika pano panosara pasisina chinhu. kuyabe kusela ubumnyama lapha ezweni lapha ngitsho emphefumulweni Pachasara rima pano panyika vachitaura vakanangana nezvomweya. khathesi Iye zvino kulo moya kathixo lapho wehla ngepentekosti pano mweya waMwari wakaburuka zuva rePentecost. khathesi Iye zvino kunebandla likathixo elilotshiwe encwadini yokuphila pane sangano raMwari rakanyorwa mubhuku youpenyu varipo pasangano. kodwa inkohlakalo yonke nobubi bonke nokonakalisa konke umoya osebenzayo ngokamphika uKristu
asi kukanganisika kwose nouipi hwose mweya unoshanda pazviri izvozvo ndewa antichrist. libona kububi kanje muchiona zvinhu zvaipa kudai abaloyiwanga abantu madoda havana kuroyiwa vanhu kwete asombanje aisombanje kodwa ngumoya wensuku zokuphinda asi mweya wemazuva ekupedzisira moya ka-antichrist mweya waantichrist gcwele bafazini ugcwele madodeni wakazara muvakadzi wakazara muvarume sebenza nakubatsha uri kushanda nokuvatsva abantwana balaleli ndokusaka vana vateereri abantu bangabantu abathanda imali vave vanhu vanoda mari sebezikhukhumeza vakuzvikudza banesimo sokukhonza kodwa baphila amandlalo vanonidzo wokunamata mwari asi vachiramba simba rako yikho ibhayibhile sithi babaleke abanjalo ndosaka bhaibheri richiti vatize vakadaro ubalekele eqhubweni ekuthandaza umlimo tizire kuboka rinonamata mwari nomoyo wakachena ujesu uyeza zihlobo zami jesu ari kuuya hama dzangu sisensukwini zakhona ezinje tiri pamazuva acho akaibva sizwile ngokukhala kwembalambala tanzwa nokudilira kwehwamanda abangcwele bazathathwa baye emtshatweni wewundlu for 7 years vatsvene vachatorwa nokurira kwehwamanda vaende kusvitsa kwemakore 7 zita rashakaritendwe umhlaba wonke umenyiwe nyika yose yakakokwa umenyelwe emtshatweni wewundlu yakokerwa kumtshato wegwayana indlela osabela ngayo iyezakwenza ube khona uze ungabi khona nzira yaunodavira nayo ndiyo ichaita kuti uvepo kana kuti usavepo uma ungaphendukanga ezonweni kana usina kutendeuka pazviri uma ungazalwanga kutsha kana usina kuberekwa kutsva uma ungangcweliswanga kana usina kucheneswa uma ungembeswanga ngamandla kamoya oyingcwele kana usina kuombekwa nesimba romweya mtsvene awuhambi awukufitwa hauendi haubvutwi uzelwe kutsha kuphela wakaberekwa kutsva chete ungangcweliswanga usina kucheneswa uyasala unosara uba uphelelanga nokuti hauna kukwana ungcwelisiwe kuphela wakacheneswa chete awukembeswa ngamandla hausati waombekwa nesimba uyasala unosara uba uphelelanga nokuti hauna kukwana ungcwelisiwe awukembeswa ngamandla wakacheneswa usati waombekwa nesimba uyasala unosara uba uphelelanga nokuti hauna kukwana izwi likamlimu lithi shoko ramwari doti phelelani njengoyihlo osezulwini kuphelela irai vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana kana ukasara abangcwele behlwithwa vatsvene vachibvutwa usalele inhlupho wasalira matambudziko inhlupho zikamphiku kristu matambudziko aantichrist akuzi ukuthi uthixo uchaza njani khona lokhu kulaba abasalayo imonzwa kuti mwari anozvitsanangudza sei kune ivava vanosara daniel chapter 12 daniel chapter 12 daniel chapter 12 pana daniel chapter 12 sifunde kuvesi 1 verse 1 ngaleso sikhathi uyakuma uMikhayeli isikhulu esikhulu esimele abantwana babantu bakho kothi sibe khona isikhathi sokuhlupheka esinje esingazanga sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe kuze kube leso sikhathi kothi ngaleso sikhathi abantu bakho bakhululwe bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini nenguva iyo mikayeri uchasimuka iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa mubhuku kukukhala kwembalambala kurira kwehwamanda kuthiwa yiki isikhathi sengozi inguva yenjodzi uyabona unoona kujabula abangcwele kunofara vatsvene kukhala abangasibo bangcwele kuchichema vasiri vatsvene ungasala ukangosara ukhangelane nengozi enkulu watarisana nenjodzi huru engazange ibe khona isina mbogara kuze yambovapo kube leso sikhathi kusvikira panguva iyo nante ilizwi likamungu ishoko ramwari verse 2 pavesi 2 kuyakuthi abaningi babo abalele othulini lomhlaba bavuke abanye ebomini obungapheliyo nabanye ekusolweni nasekudelweni okungunaphakade zvino vazhinji vava vete muguruva rapasi vachamuka
vamwe vachamukira kuupenyu kusingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Nasi into ezenzeka lapha nxa impalapala ikhala. Ichi chinhu chichaitika kana hwamanda ichirira. Igama lenkosi malibongwe kuza kuba nokuvuka kwabafileyo. Zita raShengaritendo kuchava nokumuka kwavakafa. Ubusisiwe uyingcwele yena ohlanganyela uvuko lokuqala. Wakaropafadzwa mutsvene uyo unosanganirana pakumuka kwokutanga. Kufa kwesibili akunamandla phezulu. Nokuti rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pavakadai. Nxa impalapala ikhala Kana hwamanda ichirira, abaleleyo kuKristu vakarara muna Kristu bayakuvuka kuqala vachatanga kumuka belemzimba yasezulwini vaine miviri yokudenga bengasambathanga ukubola vasisina kufuka kubora sebemphethe ukungaboli vafuka kusabora. Glory to God. Bayavuka benomzimba onjengowenkosi uJesu. Vachamuka vaino muviri wakafanana nowashe Jesu. Bayavuka lawo ngelanga laphana ivuka ngesonto ekuseni. Wavakamuka nawo ishe Jesu zuva riya ravakamuka mubwiro nomusesande mangwanani. Basavuka bangcwele. Vachamuka vatsvene Okufa kwabo kwaba yigugu emehlweni kaJehova. avo vanonzi rufu rwavatsvene chinhu chinokosha pamberi pake. Basavuka. Vachamuka Yes. Wo. Omunye nomunye nohlelo lwakhe. mumwe nomumwe padzoro rake. In the order of resurrection. Vachamuka nokurongwa kwokumuka. I-order leyo lohlelo lolo kuya nequality yobungcwele bakho obuphila kadesu. Urongwa ihwohwo nechimiro ichocho zvinoenda nemararamiro utsvene hwauri kurarama iye zvino. Mzalwane, Mudikani, khuthazela emulungwini. shingairira mukururama. Sebenzela uhlelo lwakuqala. Shandira kumuka kwokutanga uku. Don't settle for second best. Usambogadzirisa uchitarisira kwechipiri. Sebenzela uvuko lwakuqala. Shandira kumuka kwokutanga. Uvuko lwakuqala Kumuka kwokutanga lwabanqobi kuphela. vakundi bedzi. Amen. Banqobani? Vanokundei? uSathane nezilimo zakhe. Vanokunda Satani nemiedzo yake. Kodwa zwana ngutshele. Inzwa ndikunze. Laba basempini yomoya. Kune ivava vari pahondo yomweya. Kunesithembiso bazalwane. Kune chipikirwa vadikani. Laba abangamalunga aleli bandla likaThixo elingcwele. Kune ivava vari nhengo dzekereke iyo itsvene. Lithi izwi likamlilo. Shoko raMwari rinoti Amasango eHides. masiwo eHides Kayibulahlula le. avaikundi sangalelo. Glory to God. Ndikani There is provision for your victory. pano mukana wokukunda kwako. Yes, your victory is definite. Kukunda kwako kuripo kwakamiswa. Your victory is guaranteed by the promises written in the word of God. Kukunda kwako kwakamiswa kwakavimbiswa nezvivimbiso zveshoko raMwari. Fight on, soldier. Irwa muiwe mukundi. Carry on, soldier. Pfurira mberi iwe murwi. Forward march, Christian soldier. Iwe murwi macha baba. Face the enemy face to face. Nangana nomuvengi chiso nechiso. Pull out the sword of the Spirit, Vomora munondo weshoko raMwari. which is the word of God. Iro shoko raMwari. Strike the enemy with the word of God. Baya muvengi neshoko raMwari. And you are guaranteed the victory in the name of our Lord Jesus Christ. Ipapo zvivimbiso ndezvokukunda muropa raShe Jesu Kristu. Basavuka Vachamuka ke. abalwa ukulo okulungileyo besemhlabeni lapha. Vakarwa kurwa kwokukunda vari pano panyika. Bazalwane, Vadikani abanye babo yithi sabangcwaba. vamwe vacho takavaviga pano. Vachamuka. Laba thina isiyabe sisele Iyesu tinenge takasara. ekufikeni kwenkosi impalambala ingakhala. Pakusvika kwashe kana hwamanda ichirira. Thina siyabe sisele siphila Iyesu tinenge tasara tiri vapenyu. singafanga Tisina kufa. singayanga emathuneni ukuyangcwatshwa. Tisina kuenda kumakuva kunovigwa. Sizoguqulwa ngasiyana nokuphazela kweso. Tichashandurwa nokubhera kweziso. Siyohlangabeza inkosi emahlweni. Tichingamidze Ishe mudenga. Hallelujah. Kusenzeka lokhu bantu. Kana zichiitika izvozvi sangano. Kwenzeka into emangalisayo. Kunoitika chinhu chinoshamisa. Ukuthathwa kwebandla. Kutorwa kwesangano. Ilizwe lisoze likwazi. Nyika izombozili. Nxa kusenzeka. Kana zichiitika. Nxa kuthatha indawo. Kana
kuzaziswa kuzazwiwa ngabakristu kuphela zvichadzika nemakristu bedzi bazanyamalala vachatsakatika we will disappear one day vachatsakatika one day sizanyamalala tichatsakatika ezindlini tichanyangarika emsebenzini mumabasa ezimoteni mudzimota endegeni muframashina ezingadini madoda mumagadheni ubamba amathuzi sousebenza wakabata chombo chokushandisa khalimbalapala wamandaichirira sala amathuzi wenahamba kunosara zvokushandisa nochienda koti ababili begaya etsheni koti vaviri vachikuya paguyo omunye athatha athi omunye asale mumwe achatorwa mwakasiwa ababili behamba endleleni vaviri vachifamba munzira omunye athatha athi omunye asale mumwe achatorwa mwakasiwa ababili belele embhedeni munye vaviri vachirara pambhedha mumwe omunye athatha athi omunye asale mumwe achatorwa mwakasiwa wenza babawuthi iwe uchava upi wacho asalayo kubohambayo uchava unosara here kana tinoiti siso sami ukuthi nami ngithatha chivo chakutotorwe umasilala bazalwane kana tichirara vadikani masilale enkosini kana tichirara munashe sifeni sikholina ngatifei tichitenga glory to God abendulo lithi izwi lami bafa bonke bekholiwe kune vakare vakatitangira zvinonzi neshoko ramwari vose vakafa vachitenga live a life with a purpose rarama upenyu hune chinangwa phila impilo enomgomo wokuphila okuphakathi rarama upenyu hune chinangwa chine tariro youpenyu usingaperi ungaziphileli brother phileli inkosi usazviraramire brother raramira ishe ebusuku nasemini masikati nousiku thembele enkosini vimbika kunashe khokha izifungo zakho itambiko dzako sebenza imisebenzi kamlimi shanda mabasa amwari khuthazela ekulingweni shanda pakuidzwa kwese thembeka kokuncane vimbika pazvidiki hlala unamafutha esibanini sakho gara une mafuta mumudziyo wemwenje wako have your candle burning iva mwenje wako uchiputa burning in the day upute masikati burning in the night upute nousiku glory to God ngezomunye ehlabele ekhala kanzwa mumwe achiimba chichema chithi ndiphe amafutha emoyo samarara ndisikelele achiti ndipei mafuta omoyo samarara ndasvika kudeni kusvikira ndasvika kudeni achichema uchiti dirai mafuta mwenje wangu ngaubvire bekhala yesithi thela mafuta isibane sami sivuthe dirai mafuta ishe mwenje wangu ngaubvire athi thela mafuta nkosi isibane sami sivuthe samarara ndawona ishe nize ngiyibone inkosi yami mwenje wako uri kubvira here hama isibane sakho siyavutha yini sihlobo kana kuti wakadzimwa nezvinhu zvepano panyika kumbe sekwacitshwa izinto zasemhlabeni is your candle burning isibane sakho siyavutha is your candle burning isibane sakho siyavutha na hachina kudzimwa here nenhamo akucitshwanga yini izinhlupho mtauro yevanhu yadzima mwenje yevanhu iinkulumo zabantu sezicitshile izibane zabantu kunyewa kwadzima mwenje yevamwe ukuhleba sokucitshile izibane zabantu kurengwa kwadzima mwenje yevamwe ukukhonjiswa sokucitshile izibane zabantu kurengwa ukuzondwa chinzwa hama inodikanwa zwana sinobe sithandele ayisinguva iyo kushaya mafuta asosikhathi sokuswela amafuta esibane sakho ngiyakuncenga mzala nothandekayo ndilokunyengetedza hama inodikana ngiyakuncenga ndilokunyengetedza khale enkosini jema kunashe baba ngipha amanye amafuta babatiroma mafuta balisa amafuta baba sadzai mafuta unike namanye wesifeo udipenamamwe keep me burning till irape tichiputa kusikira zuva richipira
zalini bazalwane izwai vadikani ujesu uyeza masiku jesu anobuya nokurumidza umyeni wethu uyeza masiku mwenga muyenzi wedu ari kuuya nokurumidza chikomba chedu usemnyango manje ari pamukova yezvinhu isibane sakho singaqini mwenje wako usadzima amantombazana lawana bakithi ayizimula athwala nzima basabathi imali babelayo kodwa ngabayisebenzisanga ngesikhathi esifanelene babelayo kodwa ngabayithenganga amafutha ekhona ethengiswa bathenga ngesikhathi esingayisiso umnyango wavalwa umyeni wabaphika wathi ngiqinisile ngithi ki anginazi vasikana vashanu vayave mapenzi pavasikana vane gumi vamwe vacho vashanu vakanga vari mapenzi vakanga vasina kutora mafuta mumwenje yavo zvanzi kunyange vakanga vaine mari havana kugona kutenga hasina kumbovabatsira izvozvo kusvikira mwenga asvika chikomba chasvika ava vakachenjera vakapinda nechikomba pasvitsa ivo vakati vachisvika akati zviro kwazvo handikuzivi imi havana kutenga mafuta asi mari vainayo nguva yokutenga vainayo asi havana kutenga vakazorangarira zvokutengwa kwemafuta panguva isiri mari vainayo mafuta aripo nzvimbo yekuvawana aripo iripo asi havana kuenda nenguva yekuti vatsvake mafuta vakaita zvimwe vakakotsira vakarara nenguva yekuti vaone kuti mwenje vazunze so asi vakarara chinzwa hama haisi nguva yokurara svinura mukristu ishe jesu vari kuvhura makore majesu jesu yavhele isikhathi nesasosokulala zwana mkristu papama ujesu seduzane isibhakabhaka lesi amayeza azavuleka uyeza ujesu yala lesibane sakuthi siqine yala ramba nomwenje wakho ukuthi usadzima ramba mbona bathwala izibane baze bathi so bevikela ukuthi umwenje uyu isibane lesulimi lolu lomlilo lungaqimi incinga ngumoya bayeza so amen esithi kungaqimi ikhandlela lami lingaqimi lawe ngempilo langemthandazo nokuzinikela vikela isibali sakho singaqimi asosikhathi sokuthi siqime you can't afford to do that newe nobonakana vanhu achifamba nomwenje panze achifamba ziya unoona akaugukuchira kudai akauvharira kuti urege kudzima newe chenjerera mwenje wako shingairira kuti mwenje wako kurege kuva nomunhu anoudzima nokuti kana hwamanda yorira ichava nguva yengozi huru ngoba isikhathi sepalapala nxa isikhala kuzava ingozi enkulu verse 2 kuya kuthi abaningi babo abalele othulini lomhlaba bavuke abanye ebomini obungapheliyo nabanye ekusolweni nasekudelweni okunaphakade zvino vazhinji vava vete muguru vara pasi vachamuka vamwe vachamukira kuupenyu kusingaperi vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi uzavukela ngapi uchamukira kupi uvuko lwakuqala rumuko rokutanga bavukele kuphile nokungaphakade vanomukira kuupenyu usingaperi uvuko lwesibili asi kumuka kwechipiri baya ekudelweni vanoenda kukuraswa nekusolweni napakuzvidzwa okunaphakade kusingaperi ake lizwe lapha phakathi komzila lo kule 1000 years phakathi lapha uvuko lwakuqala nokuvuka kwesibili lokho imbonzwa ichi pakati pokumuka kokutanga nepapa pari kutaurwa pane makore ane chiuru pakati ayimpalampala ikhala kana hwamanda ichirira kuba novuko lwakuqala panoita kumuka kokutanga abanqobi kuphela vakundi bedzi
bese kuyiwa emtshadweni wewundlu. kochindwa kumuchato wegwayana Siyahlala 7 years kochinogarwa 7 years emtshadweni wewundlu. kumuchato wegwayana Kodwa lapha emhlabeni asi pano panyika kungena inhlupho zika-antichrist kunenge kuine matambudziko antichrist esizathinta ngazo lapho. but tichataurwa nezvadzo Ku7 years yomtshado pa7 years zomchato phansi lapha ezweni, pano pasi panyika ku7 years yona leyo pa7 years idzodzo kuyabe kule great tribulation. kunenge kuine matambudziko makuru Ukuyavuka kwalabana abadelwayo nabavukele kusolweni labana pakunomuka kwevaya vokuzidzwa nokuraswa vaya kuyabe sokuphele abangcwele bayabe sebebuyile emtshadweni bazobusa noJesu for 1,000 years. Abanye lokhe befile bengavukanga. ipapo vatsvene vanenge vauya panyika vakatonga pamwe chete najesu kwemakore ane chiuru vaya vamwe vakangofa vakarara vasina kumbomuka Sebezavuka uvuko lwesibili vochizomuka rumuko rwechipiri sokuphele 1,000 years kwapera makore ane chiuru bevukele ukusolwa vachimukira kuzidzwa nokudelwa nokunyadziswa phakathi. kusingaperi Nxa bevuka kana vachimuka ukufa nehades yakhafula abakikho. rufu nehadhesi ruchaburitsa vari mazviri Sebesiye esihlalo nesikhulu esimhlophe vakuenda pachigaro chikuru chichena chokutonga ukuya kwehluleka. kunotongwa ipapo Sihlobo esithandekayo, hama inodikana indawo yokuphephela kuphela nzvimbo yokutizira bedzi ukuhlitha nxa impalapala kubvutwa kana hwamanda ichivira isizakhali impalampala hwamanda yakuzorira ngokwemibhalo sokutaura kwemagwaro isimele ikhale anytime. ingangorire chero nguva zva Singakhala khathesi ingangorire yezvino singakaqedi ukufunda ilizwi, tisati tapedza kudzidza shoko ungakhala singakangeni inkonzo yemini, ingarira tisati tapita shumiro yemasikati wena ungakasindiswa, iwe usati waponeswa ungakazalwa mutsha. usati waberekwa kutsva Ncwadi yabaseThesalonika besibili vatesalonike wechipiri chapter 2. chapter 2 Sizwe ke ngendaba uKristu ngesikhathi se-great tribulation. chibonzwa nhawi ya antichrist pamazuva aya ekutambudzika kukuru Verse 1, kepha bazalwane ngokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nangokubuthana kwethu kuyo siyanincenga ukuba ningatshetshi nizanyazanyiswe enhliziyweni, ningethuswana ngumoya nangezwi nangencwadi, ngokuba ngokungathi ivela kithina kungukuthi usuku lwenkosi lusondele. verse 1 and 2 zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuvungana kwedu kwaari kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu kana kuvhunduswa kana nomweya kana neshoko kana nen'wadi inonzi inobva kwatiri muchiti zuva raKristu ratosvika. Akungabikho umuntu onikhohlisayo ngandawo, ngokuba luyikufika uma kungakafiki kuqala ukuhlubuka abonakaliswe umuntu wesono, umntwana wokulahlwa ophikayo oziphakamisayo kunakho konke okuthiwa nguThixo nokudunyiswayo, aze ahlale yena ethempelini likaThixo ngokungathi nguThixo ezitshaya uThixo. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerayi nomutoo upi noupi nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati ambovonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pazvose zvinonzi Mwari, kana unonamatwa nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Verse 5, anikhumbuli yini ukuthi lapho ngikhona kini nganitshela lokho? Hamurangariri here kuti ndichiri kwamuri ndakakuudzai izvozvi? Namanje niyakwazi okuvimbelayo aze abonakaliswe ngesikhathi sakhe.
Zvino munoziva chinodzivisa kuti aratidzwe nenguva yake. Ngokuba imfihlakalo yokona iyasebenza namanje, kodwa kukhona ovimbelayo aze angabe sabakho. Nokuti chakavanzika chokusarurama chotobate basa racho, asi zvichaitwa bedzi kusvikira iye anodzivisa zvino achibviswa. Khathesi hlobo Iye zvino hama, umphika uKristu akaveli ngesiqu sakhe, Antikristu asati anyatsoonekwa nomutumbi wake, kodwa umoya kamphika uKristu ususebenze ebantwaneni babantu. asi mweya waantikristu wakushanda mukati mevanakomana vevanhu, Yolovisa abantu inkonzo. ndiwo unorovhesa vanhu shumiro. Qaphela brother, Chenjera hama, akhetha inkonzo brother. usasarudze shumiro. Uyakulalela umoya wensuku zokugcina ulo. Unenge uchiteerera mweya wemazuva ekupedzisira, Izwi likamlimi lithi nokuti shoko raMwari rinoti lingayeki ukuhlangana njengabanye. musarega kuungana sezvinoita vamwe. Lokhu libona usuku lusondele. Sezvo muchiona zuva rashe rava pedyo, Wenza ukhetha ungene kweyini wena. iwo Baso umoya kaAntikristu usebenza khonapho uyakhuluma nawe. iwo wakusarudza shumiro wakupinda kune imwe hauchapinda. Chenjera, mweya waantikristu unoshanda newe ipapo nokuizevezera. Ukhona khathesi ovimbayo ukuthi uAntikristu angaveli abonakala. Aripo ari kudzivisa iye zvino kuti Antikristu asavonekwa. Uyalizwa ilizwi likamlimi. Munorinzwa shoko raMwari. Sibale futhi lapha kuverse 8. Ngativerengei futi pavhesi 8. Ngokuba imfihlakalo yokona iyasebenza namanje. Uyakuzwa lo? Bala. Verse 8. Ipapo iye asakarurama uchavonekwa iye. Rula verse 7 my brother. Oh, verse 7. Yes. God bless you. Nokuti chisakarurama chotobata basa racho. Imfihlakalo yokona. Imfihlakalo yobonakala Chisakarurama iyasebenza namanje. chotobate basa racho. uAntikristu akaveli ngesiqu, Antikristu asati anyatsoonekwa nomutumbi, kodwa umoya wakhe asi mweya wake uyasebenza manje. wakutoshanda iye zvino. Abantu sebewupractice. Vanhu vakutopractice. Usathane ubuya lezinto zakhe, Satani akuya nezvinhu zvake, umphika uKristu ubuya lokwakhe. Antikristu achiuya nezvake. Abantu sebepractice. Vanhu vopractiza izvozvo. Khathesi isono Iye zvino chivi sesiyifashion. yatove fashion. Kwakuyangisa, Zvakanga zvichinyadzisa, khathesi akusayangisi. iye zvino hazvichanyadzisi. Abantu kukhona into abakhuzayo, Kune chinhu chinovatsiura, umoya oyingcwelela mweya mutsvene iye. nguye ovalileyo. Kanti ubukhona bakhe Ndiye akavhara iye zvino upo hwake mweya mutsvene. ukovala ukuthi uAntikristu angaveli. Ndiye ari kudzivirira kuti Antikristu asaonekera. Umbhalo utsho njalo Rugwaro runodaro ekugcineni kukaverse 7. pakuguma kwavhesi 7. Kodwa kukhona ovimbelayo aze angabi esabakho. Uyakuzwa lokho? Asi zvichaiswa bedzi kusvikira uyo unodzivisa achibviswa. Unodzivisa akabviswa. Akabviswa unodzivisa. Antikristu wopinda. Lovimbela yena kuchwa uAntikristu engena. Umoya ongcwele angasuka kuphela, Mweya mutsvene akabva bedzi esuka nebandla likaThixo la, achibva nesangano raMwari, esuka nomakoti wewundlu la, achisimuka nomwenda weugwayana, esiya emtshathweni wewundlu. vachienda pamuchato wegwayana. uAntikristu uyavela. Antikristu anobva aonekera. Khathesi Iye zvino ngeke avele ngoba haangambabonekeri kukhona ovimbelayo. nokuti aripo unodzivisa. Kusasebenza umoya wakhe kuphela aze asuswe, aze angabi khona ovimbezelayo. Kuchiri kushanda mweya wake chete kusvikira iye unodzivisa abviswa. Uyakuzwa lokhu mzalwane? Unozvinzwa izvi mukati Ibandla likaThixo sangano raMwari. uAntikristu kavunyelwa ukulibamba. Antikristu haabvumirwi kubata sangano raMwari.
ngale fika antichrist kana antikristu achisvika bandla sangano krimu kamlimi Yebo. krimu yakakosha yamwari melibisikhambile inenge yaenda Amen. Siyabonga. Siyabonga. abangcwele abanobungcwele besilinya vatsvene vano utsvene hwazokwadi kumele babe sebesukile vanenge vabva pano kumele sibe sesikhambile vanenge vatoenda nxa kuvela lo umntwana wobona umuntu wesono kana kuchionekwa uyu munhu wezvivi umntwana wokulahla mwanakomana wokuraswa uphika uKristu iye antikristu akumelanga afike umakoti weundle la lo haafaniri kusvika mwenga wegwayana achiri pano kwete khathesi iye zvino kusebenza umoya kunoshanda mweya bedzi oyemfihlakalo yobonakala wechakambanzika chekusarurama uku yikho izinto sezinje ndokusaka zvinhu zvadai umhlaba umiso nyika yamira so njengoba inkosi yakhuluma sezvo ishe vakataura udumo lokulwa indlala nenzara izifo uzamazama komhlaba engenyeka kwenyika uyabona nazo inhlupho zonke lezi ezikhona la nematambudziko ose aripo ukuphela kwezwi angithi kuguma kwenyika lithi ibhayibhili iziboniso zokuza kwenkosi uJesu bhaibheri rinoti zviratidzo zvekuuya kwashe uyabona ububi lobukhulu obukhona ezweni unoona uipi huri panyika sokulabantu abadla abantu do you know that kwava nevanhu vanodya vanhu unoziziva izvi amabizo abo liyabazi kuthiwa ngamasatanist handiti munoziva vanhu vachinzi masatanist sasisazi abathakatha khona amasatanist taiziva varoyi kwete vasatanist ngesuku sokugcina asi nemazuva ekupedzisira nanko yezo sokulabantu abathiya abantu ukuthi bababulale kwave nevanhu vanototeya vanhu kuti vavauraye funa umuntu athi igazi labantu vachida kumwa ropa revanhu zisuku zokugcina my brother mazuva ekupedzisira sihlobo sami zisuku zokugcina hama yangu mazuva ekupedzisira umoya yona ubonakala sa uyosebenza mweya iwoyo wokusarurama ndiwokushanda ukhuza abantwana tsiura vana so ungabakhuza ukavatsiura bavukelana lawe vanomirisana newe ungamnqanda lapha ukamudzora apa uyachinga too much anobhenga chaizvo abantwana sebetshaya abazali vana vakurova vabereki uyabazi lawo abanye abakwenzayo newe unotoziva vakazviita abantwana sebegamuloyise ngamahlombe vana vakutema vana baba nematemo variko kumajero umoya wensuku zokugcina mweya wemazuva ekupedzisira ungambabha lapho umntwana ukamubata apa mwana ukhuze ngapha tsiuri apa uyabaleka ehlale enamibia anotiza unogara munamibia ufuna ifreedom anoda freedom insuku zoku mazuva ekupedzisira uantichrist kangeke avele haangapoonekeri usesekhona ovimbezelayo nokuti achiripo akadzivirira ibandla likathixo sangano ramwari kodwa lingasuka asi sangano rikangobva bedzi nxa umoya kaantichrist umubi so madoda isimo sinje so nxa isevelile ke kunjani kana mweya waantikristu wakamira saizvozvi chimiro chakamshata kudai ko kana vatsune vaenda vasisipo zvichamira sei asibale kuvhesi 8 ngativerenge pavhesi nxa ovimbezelayo esengekho khona uyakubonakaliswa lowo omubi eyakumqeda inkosi ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo ipapo iye usakarurama uchavonekwa iye uchaurawa nashe Jesu nomweya womuromo wake achiparadza nokuvonekwa kokuvuya kwake qaphela ukuthi ungabalahlekelwa ikuzwisisa khona akutsho ukuthi ivesi leli kalithi ukuthi angabonakala khonapho uJesu yahlambulale khonapho hayi uchenjere papa unzwisise sokuverengwa kushoko ramwari kuti hazvirevi kuti kana achinge angobudikira Jesu anobva amuuraya ipapo kwete uJesu Jesu efika
achisvika okokuqala kokutanga asozabonakala egcekeni haangowoneki pachena uzasimelela thina emafini nga achatimirira uko kumakoreo size siqede 7 years kusvikira tapedza 7 years zomtshato wewuzi dzomuchato wegwayana. ngemva kwe-7 years mushure me7 years siza kwehlakela tichaburuka panapa. ukristu sezofaka umbuso wakhe we-1000 years kristu akuzoisa ushe hwake we-1000 years bazamchitha khona ndo paachazoparadza antichrist pa umsebenzi wakhe uyabe usuphelile basa rake rinenge rapera. umsebenzi ka-antichrist basa raantichrist umsebenzi kamphika ukristu basa raantichrist ngokuhlupha abaseleyo ndoyokutambudza vasara. umiselwe khona akamisirwa izvozvo luhlelo lwakhona lolo urongwa hwacho ihwo abaphikayo uthixo vanoramba mwari. nansi inkathazo madoda heri dambudziko iri xa ungazalwanga kutsha kana usina kuberekwa kutsva kumbe ungasala impalapala ikhala ukangosara hwamandayarira usalelele umuntu omubi wasarira munhu akaipa uyu 7 years ulaye 7 years unaye ekutshela futhi ukuthi phika ujesu wakho lo achikutaurira futi kuti achikubvunza kuti ramba jesu wako. handi ibhayibhili lisitshele lapho ukuthi uyabezenza uthixo handiti bhaibheri ratiudza kuti anenge achizviita mwari athi khonza mina achitishumira ini wena usala ngoba wachunyayezwa uchiramba nokuti iwe wakaparidzirwa ka kodwa ungakumela khona asi ungazvimirira izvozvo. kuyatshintsha imithetho baba kuchachinja mitemo baba. zwana lapha inzwa panapa kudaniel pana daniel chapter 11 verse 37 verse 36 ulungi daniel 11 Daniel chapter 11 sifunda 36 37 no 38 uzwe ukuthi uyabe ngumnkosi enjani yena lo. Verse 36 bothi inkosi yenze njengentando yayo izikhukhumeze izikhulise phezu kwezithixo zonke nangakuye uthixo wezithixo ikhulume okumangalisayo yahlule kuze kuphelele intukuthelo ngokuba kumisiweyo kuyakwenziwa. 37 ayikunaka izithixo zikayise nokuthandwa isifazana ayikunaka isithixo nesisodwa ngokuba yozikhulisa phezu kwazo zonke kepha isithixo sezinqaba ezintabeni yaso yosidumisa sithi isithixo ise bayo abangasazanga yosidumisa ngegolide nangesiliva nangamatshe amahle nangokuthandiweyo. verse 36 mambo uyo uchaita sezvaanoda uchazviita mukuru uchazvikudza achiti ndinopfuura vamwari vose uchataura zvinhu zvinoshamisa pamusoro pamwari wavamwari iye uchafara achipa nezvaanoita kusvikira kutsamwa kwapera nokuti zvakatemwa zvichaitika uye haangavi nehanya navamwari namadzibaba ake kana norudo rwavakadzi haangavi nehanya namwari upi noupi nokuti uchazvikudza achiti ndakapfuura vose asi panzvimbo yazvo uchakudza mwari wenhare mwari wakanga asingazikanwi namadzibaba ake ndiye waachakudza nendarama nesirivheri namabwe anokosha nezvinhu zvinodikanwa. Lo antichrist uyu antichrist umphika ukristu lo iyeyu antichrist uzabamba ubukhosi bezwe lonke uchabata umambo hwenyika yose uzaba nguyinkosi yedwa amakhosi wona lawa abusaza mkhothamela achava ndiye ishe madzishe ose aya achamupfugamira. tsho njalo ilizwi likamlungu ndo zvinotaura shoko ramwari. njani sei njalo so saizvozvo izizwe zonke amandla wonke bayawaletha kuye
marudzi ose nemasimba ose achaunzwa kwaari. Uzakhuluma kuzwakale. Uchataura zvinonzwika brother. Uzakhuluma kwenziwe. Achataura zvinoitwa. Abe nebutho lakhe. Ave nehondo yake. Amandla akhe. Nesimba rakhe. Nesigodlo sakhe. Nemuzinda wakhe. Hamba ke sephendula abantu ke. Achafamba ke achishandura vanhu. Ebaphikisa uThixo. Achivarambisa Mwari. Sithi bakhonze yena. Achita vanamate iye. Bengakhonzi namadlozi akibo anti uzwile lo. Vanenge vasanamati nemashavi ekwavo asitwa. Esithi yena umkhulu kulakhona okabo kukhonza. Achiti iye ndiye anenge ari mukuru kune zvose zvinganamatwa. Bazalwane. Vadikani. Isikhathi lesi siyeza. Nguva iyoyi inouya. Sibi njengoba usizwa so. Yakaipa nguva iyi sezvauri kuinzwa. Umbuso wakhe. Umambo hwake Ngodlofa. ndoutsinye. Ukubulala kuya kusebenza. Kuuraya kwaari hazvina basa rese. Kuthi umuntu into encane too much. Kuuraya munhu kwaari chinhu chidiki kwazvo. Baba uSengwayo wasitshela wathi uyabe nobuso olukhuni. Baba Sengwayo vakatiudza vakati anenge ane chiso chakakasharara. Lithi iBhayibhili lapha futhi. Bhaibheri rinoti Uyabe ngancengi umfazi. anenge asina rudo nomukadzi. Kala nto ethi mfazi kuye. Hapana chinoti mukadzi kwaari. Inhliziyo yakhe injani le? Murume uyu moyo wake wakadini. Mzalwane, ungaphila under that dominion? Ungararama here pasi poushe uhu. Elolako olungaka. Ane hasha dzakadai. Emubi so. Akaipa so. Kodwa umzalwane adlala ufuna uyathi mina ngizamelana laye sibili ngizazama my best. Uone mzoro achitamba achiti inini handichamirisana naye inini handichaedza pangu pese iwe. Uyabe mubi too much. Nenge wakaipa fani. Efika. Achisvika. Umoya ongcwele uyabe ungasekho emhlabeni la. Mweya mutsvene nenge asisipo pano panyika. Cherechedza ipapo. Uyabe ngasekho la. Mweya mutsvene nenge asisipo pano. Okukhuzayo kuyabe ungasekho. Chinotsiura chinenge chisisipo. Wena sowake wabona umuntu ofuna ukubulala umuntu kodwa bese sithi wena ngakubulala mina. Esifake phansi into yena uyafuna ukubulala ngithi. Iwe akabona munhu akamboti achitaura achiti iwe ndiri kuti iwe wakatoona kare munhu akapotsa uraya munhu akabata chekuurayisa akamuti iwe njakuurayi asi oisa ruoko pasi. That moment iyoyo achida kumuuraya pane hana inoti orohwa nehana zamoti nzakubulala mina khona lokho kumkhuzileyo umoya oyingcwele. Manje okukhuzayo bazalwane kuyabe kungasekho. Liyezwa bazalwane. Muri kundizwa banikani. Chinotsiura chinoromesa hana chinenge chisisipo panguva yokutonga kwa Antichrist. Yabe kungekho totally. Umuntu yabe seyizidlova mani. Hey nyamazana uzwelo lungekho. Khathesi so ukuthi uzwelana lokho kungenxa yomoya oyingcwele ohlala ezinhlizweni zabantu. Ulomoya oyingcwele obusa ezweni lapho ekhuza abantu ebashayisa ngovalo. Uzaphela lokhu nxa inkosi isithatha abangcwele. Lo moya oyingcwele uyahamba hambe nama qualities akhe lama characteristics akhe umoya oyingcwele uyahamba lawo nebandla ngoba kuyabe ungasela lutho kamlimi la. The verse in Isaiah says bheka uJehova uyakuphuma endaweni yakhe ukushaya abantu bomhlaba ngenxa yobubi babo. Umlimi uyabetshaya umhlaba ngayo Antichrist ngenxa yokungalaleli kwabantu. Abantu behlutshwa bekhathazwa ngenxa yokungavumi uthando lukaThixo esiphambanweni. Bemdelile uJesu kodwa bathi nantu ulaka luyeza madoda. Kuthiwa kuyabe ingozi enkulu engazange ibe khona kuze kube leso sikhathi. Dlalelani madoda. Akufuni umuntu osalayo khona. Aphadikani unosara ipapa. Zwile mzalwane. Wazinzwa mnikani. Ulenhlanhla ngokutshelwa amazwi. Unemanza kuudzwa amashoko ayo. Zonzi kuna Isaya. Zonzi Jehova uchabuda panzvimbo yake kuzorova vanhu nokuzarurama kwavo kose. Inzwai hama dzinodikana. Zonzi iye zvino vanhu tichino mweya wokunzwirana, tichino mweya wetsitsi,
chikonzero chomweya mutsvene achiripo panyika, ari kutonga panyika achinyaradza kereke nokuti ichiripo panyika. Asi nenguva iyo kana kereke ichinge yabviswa, hanzi munhu anenge ave mhuka. Yes. Mhuka chaiyo paari. Mumire muzvishomaneni, Mwari akuropafadze. Ndiwedzere apa zvandakanzwa nababa vaSengwa, zvapupu zvirimo zvigere mutemberi muno. Amen. Baba Sengwa vakadzamarara vati munhu neumhuka hwake hwaanenge aita umuntu zava inyamazana kokuti abantu bazalalana njengezinja emgwaqweni. Lezi nyamazana ezilala zingelamshoni. Handi injaba ilazoni phela ndababhemba la zonke izinto zanti. Umuntu kuyabe semphumile, umuntu uyasala esihlaza maka. Ngesikhathi soleso. I-freedom yokwenza isoni yabe isiavailable. Kungasekho nto ekhuzayo nethintayo. Zvathi nenguva iyoyo panenge pasisina chinotsiura, panenge pasisina chinorovesa hana. Vanoti nenguva yababa Sengwayo vakataura baba Sengwayo vakati munhu noumhuka hwake hwokurarama kwake ave mhuka asisina umwari mukati make. Zvanzi nenguva iyoyo vanenge vanhu vakurarana sezvinongoita mhuka. Iye zvino kana mbwa dzichifamba apa hadzimbonyari kuti pane vanhu kana dhongi kana chii, dzose mhuka dzinongorarana pachena. Zvanzi nevanhu vanenge vadaro, panenge pasisina mweya unotsiura. Sikhathi soneso siyeza. Nguva iyoyo iri kuuya. Madoda, mina ngifuna ukusibona leso sikhathi. Ngifuna ukuthi ngibe semafini ngale thimba. Marume, ina ndiri kuibona nguva iyoyo. Ndinofanira kungena kumakore uko kwe. NgikuKristu. Antichrist. Angifuni ukumbona. Andiri kumuona. Hayi akucine ngombhalo sokuphela simuzwe embhalweni oright. Bazambona mina ngifuni ukuhlwithwa. Ngazigume pakubereka magwaro iwaya. Ina ndiri kumuona, ndinoda kubvutwa. Amen. Siyabonga. Sambulo 13. Yes. Zvakazarwa 13. Sikambeni ngembhalo silithanda ilizwi likaMlimi. Ngatende magwaro tirinde shoko raMwari. Sibane somphefumulo wethu lesi. Mwenje wemweya yedu. Glory to God. Amen. Verse 1. Ngase ngima esihlabathini solwandle. Bazalwane. Hey. Read it my brother. Verse 1. Verse 1. Papa mtsarayi wethu. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Izwai varume zvanini izithandwa zami. Uthixo naye ngapho Antichrist ehlupha abantu, umlimi laye uya nesenzo okunye khona lesendaweni yakhe khona. Uku Antichrist achinetsa vanhu, Mwari anenge achiitawo zvimwe kunzvimbo yake. Uhlutha umuntu Kuchinetsa munhu odele uthando lukaThixo, akaramba rudo rwaMwari, odele isiphambano, akaramba muchinjikwa, ofulathela ivangeli, akafuratira vhangeri, owale ukuthethelela izono. akaramba kukanganirwa zviviri. Uthixo uzasuka endaweni yakhe, Mwari achabva panzvimbo yake uchaya abakhileyo bomhlaba kurova vakavaki vepanyika ngenxa yobubi babo. nokuda kwezvakaipa zvavo. Yikho ibandla likaMlimi amazwi empalampala athi ngenani ezindlini zenu nizivalele isikhatshana kuze kudlule lokhu kucanuka. Ndokusaka shoko raMwari richiti pindai muimba yenyu yemukati mupfige mikova shure kwenyu kusvikira kutsama kuchipfuura. Kutsama uku. Ukuzonda lo. Can you see the reason for the rapture? Uri kuona here chikonzero chokubvutwa Yikuthi ucachiswe wena. kuti iwe ubanzwe, Ucachela ulaka lolo luze emhlabeni. uchivanzirwa hasha dziri kuuya panyika. Msalwane, Hama, ngena endaweni yokuba. pinda panzvimbo yokuvanda. Amen. Amen. Ngena emkhunjini kaNoah. Pinda mungarava yaNoya. Amen. Amen. Yeah, sure. Come into the ark. Yeah. Pinda mungarava iyi. Come into the ark. Pinda uya muark. The great day is coming. Zuva guru rinouya. Come into the ark. Uya mugarava. Look at the sky. It's getting darker and darker. Tarisa kudenga kuri kusviba zuva nezuva. There is a storm that is coming. Kune mututu iri kuuya. The storm of the wrath of God. Mitutu yokutsama kwaJehovha. Come into the ark.
pinda mungarava ungangena emkhunjini hlala mzalwane. ukapinda mungarava gara imomo mbikani You are safe in the ark. Amen. unenge wapfukunyuka Uyabucatshile lapha phakathi komkhumbi. unenge wawanda papapapari pangarava You are safe in the ark. Amen. unenge wave parisefu Yes. Amen. If you are in the ark, kana uri mungarava you'll be safe from those fierce, angry waves of this great storm. unenge wadzivirirwa pahasha idzi dzemitutu inouya You will be safe. unenge wadzivirirwa Amen. Amen. Ake sizwe nanko okunye futhi. ngatimbodzwa izvi Ku-great tribulation. pakutambudzika kukuru Verse 1. Ngase ngima esihlabathini solwandle uJohane lo umambulelwa ngabona isilo senyuka elwandle sinezimpondo ezishumi namakhanda isikhombisa isezimpondweni zaso imiqhele ishumi esemakhanda aso amagama enhlamba. Verse 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva kugungwa chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe napamusoro nenyanga dzacho dzakanga dzine korona dzine gumi nepamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Isilo engasibonayo safana nengwe, izinyawo zaso zazinjenge ze-areko, umlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. uDrako wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe namandla amakhulu. Chikara ichi ndakachiona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho dzakapa dzebere nemuromo wacho somuromo wehumba. Shato ikachipa simba rayo chikagara nayo nobushe namasimba makuru. uDrako nguSathane. Drago ndi Satan, Inyoka endala nyoka yekare. inonzi shato nechishoni. Inotwa Inyoka endala. nyoka yekare. uDrako uSathane. Drago Satan. Uyazokuthatha indawo lapha Unoona zvakutora nzvimbo, osokubusa emhlabeni unoona zvakutonga panyika ngesikhathi lesi nenguva iyi. abangcwele becatshile. Vatsvene vakawanda, Uyazokungenela umhlaba. unoona zviri kupinda panyika. Verse 3. Ngalibona ikhanda laso lalinye kungathi libulewe lifile kepha inxeba laso lokufa lapholiswa. Izwe lonke laqolozela emva kwesilo. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga harifaniri kuburaya. Rakanga rapora, nyika yose ikashamiswa ikarevera chikara. Nyika yose Nyika yose ikashamiswa ikarevera chikara. badumisa uDrako. Verse 4. Lokuwanika isilo amandla badumisa nesilo bathi ngubani ofana nesilo, ngubani onamandla okulwa naso na. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko ungagona kurwa nacho? Saphiwa umlomo ushumayela okukhulu nenhlamba. Saphiwa amandla okuba enze izinyanga ezingama42. Savula umlomo waso ukuthuka uThixo ukuba sithuke igama lakhe nothente wakhe nabo abahlala ezulwini. Ipapo chikapiwa muromo wokutaura mashoko makuru nezokumhura. Chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi ina 42. Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake netabhenakeri yake
naiye unogara kudenga. Uyamuzwa ke u-Antichrist isilo lesi Unomunzwa Antichrist chikara ichi. amandla la uyahambelana kusebenza umbuso omunye lo Antichrist wona lo Simba iri rinofambirana ushe humwe chete na Antichrist. ngoba bonke bakuthatha kuSathane. Nokuti vose vari kuzvitora kuna Satani. uDraco nguSathane. Draco ndi Satani. Bhala ke ballpoint uzakutshelela lapho ukuthi ubhale khona nguSathane bhala. Nyora ne-ballpoint chakuudza pakanyorwa kuti nditi Draco ndi Satani. Sambulo chapter 12 verse 9 Pana zvakazarurwa chapter 12 verse 9. iko kuchaza khona ukuthi uDraco nguSathane. Ndo panotaura kuti Draco ndi Satani. Suzwile Wazvinzwa? asibuyele embhalweni. Ngatidzokere parugwaro. Isilo lesi savula umlomo waso ukuthukuthika verse 6. Verse 6. Chikara chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari thuka igama lakhe nokumhura zita rake nothente wakhe netabernakeri yake nabo abahlala ezulwini. naivo vanogara kudenga. Saphiwa ukulwa nabangcwele. Listen. Chikapiwa masimba avo kuti chirwe navatsvene Nokubanqoba. nokuvakunda. Saphiwa amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Chikapiwa masimba avo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nerudzi dzose. Bayakuzidumisa bonke abahlala emhlabeni abanamagama abo angalotshiwe encwadini yokuphila yewondlu elihlatshiweyo ilokhu kwadabuka umhlaba. Uma umuntu enendlebe akezwe. Vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Une nzeve ngaanzwe. Ole ndlebe kakezwe lokhu akutshiwoyo la. Une nzeve ngaanzwe zvinotaurwa pano. Ngiyakhumbula ukuthi ekukhaleni kwembalambala abanye abangcwele abangabachapha ngobungcwele bayasala la. Pakurira kwehwamanda vane uchapa pautsvene hwavo vachasara. Uyakhumbula Unorangarira izvozvo? nango-ke uSathane Hoyu Satani ethuma isilo lesi ari kutuma chikara ichi, umnika amandla la ari kuchipa simba iri, uchumayela inhlamba achiparidza kutuka, ethukuthixo nabo bonke abasezulwini. achimhura Mwari nokutuka vanhu vose vanogara kudenga. Isilo lesi saphiwa amandla okulwa nabangcwele nokubanqoba. Hanzi chikara ichi chakapiwa simba rokurwa navatsvene nokuvakunda. Amina ngizamela u-Antichrist wena Ini ndichamirira Antichrist. Inini handinokunda ina handichamira. Iwe ungamnqoba uSathane ungamkunda Satani. sokunje Zvadai umoya oyingcwele okuqinisayo esehambile. mweya mutsvene anokusimbisa aenda. Ungazithembisa into engekho mzalwane. Usazivimbisa chinhu chisipo hama. Ungaqali Usatanga. funda faka umunwe khonapho ufunde lapha encwadini le Jeremiah 12 verse 5 Hande kuna Jeremiah 12 verse 5. uzwe ukuthi uzithembisa kwakho ukuthi uzamelana noSathane uyaziyenga nje. Umbozvinzwa panapa kuzvivimbisa kwako kuti umisana naSatani Yelisolo siphiwa amandla okunqoba abangcwele la. icho chikara chapiwa simba rokukunda vatsvene panapa. Umzana yathi mina loba ngaze ngisale vele ngeke ngiphike mina we. Mumo mzvarodza achiti aini nyangwe ndikasara ine nahaina handingambomurambi Jesu ini. Iwe Lalela kuJeremiah 12 verse 5 cherera kuna Jeremiah 12 verse 5. uma ugijimile nabezinyawo bakukhathaza uyakuncintisana kanjani namahashi bala nasezweni elithulileyo wahlala kahle kepha uyakwenze njani ekukhukhumaleni kweJordani. Kana uchinge wakamhanya navanhu ufamba namakumbo ukaneta ungagona seiko kuvivana nevana mabhiza Abenyawo bakuchiyile vetsoka vakakusiya bakuchiyile sibili vakusiya chaizvo. usuzithembisa ukuthi umuntu ohamba ngebhiza wena uzagijima laye. Iwe uzvivimbisa kuti ari pamusoro webhiza uchafamba naye. Ikuzikhohlisa komuntu ke Kuzinyengera kwomunhu ikoko hayi mina loba ngaze ngisale kuti hayi
nyangwe ndikasara ngizantsara sibili handichamirisana naye imibhalo ngiyayazi nokuti magwaro ndinoaziva ngizathi ambulale ndichati ngatiuraye ungasiko kufa kuyini achiti kusiri kufa chii lalela mzalwane teerera mdikani umlomo kawugcwalelwa mfula mroma uzarirwi nerwizi kodwa lizwani ilizwi likamlimi leli nzwa shoko ramwari lithi nxa uchiye ngabenyawo rinoti kana uchinge wasiyiwa nevanofamba netsoka abamabhiza sho ungafuna ugijima lapho ko vanova vari pamusoro pamabhiza zwana brother inzwa mdikani ungazithembisa okungekho usazivipisa zisipo lunga khathesi urava iye zvino ungavilaphi usava nousimbe phelela kwana hlanzwa ube mhlophe shambidzwa uve wakachena geza ingubo zakho egazini nalo lona lelizwi ngathi kule shambidza nguvo dzako muropa nairoriro shoko iri phelela njengoyihlo sezulwini uphelele ivo vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana zamani lihlale kahle nabantu bonke nibe nobungcwele zvakairi ugare navanhu vose noutsvene Amen. Amen. sibuyele kusambulo hatidzokerei kuna zvakazarwa verse 7 siphinde saphiwa ukulwa nabangcwele hey man ukulwa nabangcwele nokubahlula chakapiwa masimba avo kuti chirwe navatsvene nokuvakunda abangcwele bona babeselela ivavo vanenge vasareva bazabetshaya inkani yabo labo vanenge vachiita nharo dzavo navo besithi nomhlaba siyakwazi ukuthi jesu uhambile thina sisele kuphela vanenge vachiti tinoziva jesu waenda isi tiri panyika tasara chete nokukhuluma khona ukubaziveza nokutaura izvozvo vanenge vachizviburitsa pachena sebesaziwa vakubva vazikanwa ipa abesesilwa labo ke ochirwa navo manje manje usize kuthiwa uphiwa amandla wokuba nqoba futhi zvino urombo ndohwokuti anenge apiwa simba rokukunda futi vatsvene vacho kuthiwa lapha kuvesi 8 bayakusidumisa bonke abahlala emhlabeni abanamagama abo angalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo lokungadabu kumhlaba vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva kusikwa kwenyika ongazalwanga mutsha azasidumisa lesi silo asina kuberekwa kutsva uchachinamata ichi chikara ongela thando lukathixo enhliziyweni yakhe uzasikhonza lesi silo asina rudo rwamwari mumwoyo make uchashumira icho chichikara verse 10 uma umuntu ethumba abantu uyakuthunjwa uma umuntu ebulala ngenkemba ngayebulawa ngenkemba naye nanku ukubekezela nokuthemba kwabangcwele kana munhu achitapa uchatapwa kana munhu achiuraya nomunondo unofanira kuurawawo nomunondo ndipo panokutsungirira nokutenda kwavatsvene ngabona esinye isilo sikhuphuka emhlabeni sasinezimpondo ezimbili njengewundlu sakhuluma njengodrago zvino ndakabona chimwe chikara uqhubeka brother zvino ndakabona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika chakanga chine nyanga mbiri segwayana chikataura seshati ezvi zvinhu zviri kubudira vanhu vasara pana panyika pana nanzi zinto ezibvumera abantu abasele emhlabeni 12 sinawo amandla wonke esilo sokuqala ebusweni baso senza izwe nabahlala kulo ukuba badumise isilo sokuqala esinxeba laso lokufa lapholiswa chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chakatanga chiya chakapora vanga rokuuraya racho lesi silo sesi-2 ichochi chikara chechi-2 sifosa abantu ukudumisa isilo sakuqala chinomanikidza vanhu kuti varumbidze vashumire chikara chokutanga lalela mhlobo wami teerera hama yangu awusoze usimele lesi silo lesi haungatombomiriri chikara ichi nxa isilo lesi kana
na chikara ichi inyamazana le mhuka iyi kuti ichabikhuluma la njengodrago inenge ichitaurawo seshato iyabisisabe kanjani inenge ichityika sei ungayimela ungaimira wena usisabe inja ya-next door iyo chityika mhaipa engalumiyo futhi ekhonkothayo kuphela isingarumi inongohukura chete kwesaba lekhundwane uchitha uchago lomntwana unotya negonzo uteure nomkaka sokuphumisilo ke elwandle uzokwedusa wena uzakuma njani kokana kwakubuda chikara chichibuda mugungwa chichizokuyedusa uchamirisana nacho sei siphiwe amandla okuba sibeduse futhi chapiwa simba futhi rokukuyedusa siphiwe namandla okulwa nabangcwele chapiwa futhi simba rokurwa navatsvene uzasimela uchachimirira uyabumenga unenge wakamira papo uthembele wakavimbei mthandazo uphi mnamato upi ujesu uyabe sesukile esihlalweni somusa jesu anenge abva pachigaro chenyasha uyabe semtshatweni anenge ave kusvitsa umoya ongcwele uyabe ngekho la mweya mutsvene nenge asipo pano uyabe semtshatweni anenge ari kumuchato uzuthandaza kubani wochinamata kunani ozachaza isifiso laso lokuhlupheka kwakho umbani ngoba umsebenzi kamoya ongcwele phela lo achatsanangudza chishuwo chako nezvaunoda kuna mwari ndiani zvariri basa romweya mutsvene bazalwane kuzaba lesiphithiphithi emhlabeni la vadikani pachava nebishi nemheremhere pano panyika ake sizwe kuvesi 13 senza izibonakaliso ezinkulu senza kusuka umlilo ezulwini wehle emhlabeni ebusweni babantu sibedusa abahlala emhlabeni ngeziboniso esaphiwa ukuzenza phambi kwesilo sithi kwabahlala emhlabeni mabawenza umfanekiso wesilo esinenxeba sabuya saphila. Verse 13 chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburutsira moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama. Uyazi man lesi isilo lesi unoziva chikara ichi siyathi abantu babumbodoli ama-images afana nesilo sakuqala brother chichati vanhu vavumbe zvidhori zvakafanana nechikara chokutanga kuti bumba isilo lesiyana sakuqala zonzi bumba chikara chokutanga chedu. anti uyabona ukuthi umkristu khonapho yena uzayala anti handiti papa mukristu acharamba bese bemenzani vochimuite umphika ukristu layo seceleni antichrist anenge ari parutivi isilo lesi layo sithi come on chikara ichi chichiti hesita bazalwane kuyesabeka lokhu vazvarwa zvinochiisa izvi ukuthi umuntu ozwa ivangeli leli abe khona lapha munhu anzwa vhangeri iyi agove apa panguva iyi. nkosi mayisisize sihlobo ishe ngatibatsire hama dzangu. verse 15 saphiwa amandla okunika umfanekiso wesilo umoya ukuba umfanekiso wesilo ukhulume wenze ukuba babulawe bonke abangakhuleki kuwo umfanekiso wesilo. chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya kuti mufananidzo wechikara utaure chirayire kuti vose vasinganamati chifananidzo wechikara vaburawe. pachava nezvidhori chifananidzo chikara chiya chekutanga vanhu vachanga vainacho zvataurwa zvatomanikidza kuti vaite zvidhori zvacho vave vezidhwele so isilo lesesi2 sanikwa amandla okuthi siphilise udoli akhulume umfanekiso image ya ukhulume. chikara ichi chechipiri zvanzi chinenge chakapiwa simba rokuti chiite ichi chidhori ichi chokutanga ichi vanhu vaite chidhori chokutanga ichi chive chipenyu chitaure. uyazi ndibona into esabekayo kati
abantu bayabethelisa odolisa bekhuluma ezindlini zabo izilo umpikisha kadoli wanga image yakhona yabikhuluma endlini yakhe umuntu hey hanzi zitorizo zomumba ziri mumba kudaro zinenge zichitaura mumba mako imo yesabeka lo zvinotyisa lesi silo sesithuphe siyanikwa odoli laba ama-image lawa ama-image awesilo sokuqala siyanikwa ama-image impilo brother udoli basekhuluma udoli hanzi chikara ichi chechipiri ichi chinopa simba chine simba rokuti chipe upenyu kune chikara ichi chokutanga kuno mufananidzo wechikara chokutanga kuti chitaure wenze ukuba babulawe bonke abangakhuleki kuwo umfanekiso wesilo aba bose vasinganamati chifananidzo chechikara vaburawe 16 senza ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabakhonzayo ukuba sibanike uphawu esandleni sokunene sabo nokuba emabunzini abo chinomanikidza vose vaduku navakuru vafumi navarombo vakasununguka navaranda kuti vapiwe chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo nokuba angabi namandla namunye umuntu ukuthenga nokuthengisa kuphela yilowo onophawu nokuba igama lesilo nokuba isibalo segama laso kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga kana kutengesa asi iye une chiratidzo iro zita rechikara kana chichiverengwa chezita racho verse 18 nanku ukuqonda yena onokwazi akalande isibalo sesilo ngokuba somuntu isibalo saso singamakhulu ayisithupha namachumi ayisithupha nesithupha ndipo panokuchenjera unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara nokuti chiverengo ndechomunhu chiverengo chinoda chiverengo chacho ndima 666 666 uphawu lwesilo ndicho chiverengo cherupawo rwechikara faka esandleni sokudla zvinoiswa kuruvoko rworudyi kumbe ebunzini lomuntu la kana kuti pahuma yomunhu wonke umuntu osemhlabeni la wese munhu ari panyika ngaleso sikhathi nenguva iyoyo kufuneka abe lolu phawu lo anofanira kuve chimaki iyoyi bafoswa isilo sesithupha anenge achimanikidzwa nechikara chechipiri ukuthi bafake uphawu lona lo kuti aisiwe maki iyoyi bakhuleke umfanekiso wesilo sakuqala vachinamata chimufananidzo wechikara chokutanga nxa ungela phawu lakhona kana usina chiverengo chacho nomkhulu noma umncane kuti uri mukuru kana mudiki kumbe ucebile kumbe umpofu kana kuti wakafuma kana kuti uri murombo ungokhululekileyo kumbe okhonzayo kana kuti wakasununguka kana kuti uri muranda ukhonza lapho ukuthi kumbe uyisigqili ibala lethi ukukhonza okhululekileyo kumbe okhonzayo kutsho ukuthi okhululekileyo kumbe wayisigqili slave kunorehwa kuti kana uri muranda kunorehwa uranda chaihwo chaihwo ukuba ungayekela ukusithola lesi isimaki lesi 666 ukarega kuva nechiverengo ichi cha666 autengi ngawudli haudyi awenzi lutho hauina chaunoita izwe liyayithanda into entsha uyakwazi nyika inoda chinhu chitsva munoziva ilizwe nyika into entsha yagijimela khona chinhu chitsva chinomhanyirwa uzabuya bathi ukudla vachauya vachiti kudya khathesa kusathengwa ngumuntu wonke yezvino kudya kuchatengwa nemunhu wese hlala ezindlini siyabuya garai mudzimba imomo tinouya
abafuna ukuthenga vanoda kutenga silifake lapho 666 uyai tikuise imaki panapa chiverengo 666 nasebuzini 666 nepamhanza panapa 666 ongafakwanga uphawu asina kuiswa rupawo ngadli haji ngathengi atengi akavunyelwa ukwenza anything atenderwi kuita kana chimwe chinhu noma nemali kunyangane mari akavunyelwa atenderwi okufunekayo chinodikanwa uphawu rupawo bazalwane vadikani siyakhona tiri kuenda ikoko so kuyeza khona zviri kuuya izvozvo ujesu wakukhuluma kuyeza jesu akazvitaura zviri kuuya 666 666 awusozudle haumbozodyi awusozuthenge hauzotengi isigqoko mbatya awugadi ibhasi haugati bhazi awuvunyelwe esitolo haubvumirwe mishopo awuvunyelwe ukulima haubvumirwe kurima awuvunyelwe ukwenza anything haubvumirwe kana chimwe chinhu awungela 666 kana usina 666 khonapho ke ipapo manje khona lapho ke ipapo manje qala inkalakatho yomsebenzi panotanga basa guru faka uphawu iswari chimaki ungayala ukaramba uyabulawa straight unourawa ipapo ulomvukela unokuti uri kumukira wala amandla akhona uri kuramba simba racho wala umbuso osubusa uri kuramba utongi huripo uyabulawa unobva waurawa awudli haudyi awenzi lutho hauiti hauna chaunoita iya abantwana labana abangalaleliyo abaseleyo la vana vaya vasingateereri vanenge vasara pana baza kuchova mzali vachakuchovha iwe mubereki bathi mama thatha uphawu phela aye vati maitorai kanichimakiyo hambani emagrosa lodwa hambani kuyethenga endai kumadhorosa munotenga kuthi unyoka ungaphi sifuna ukubona uphawu ukuthi ulalo yini zonzi mai vari kupi tione rupawo rwacho ubaba wakhona ungaphi sibona uphawu baba vacho vari kupi tione rupawo ngendlela abaza kwenza ngayo nenzira yavachaita nayo baza kubamba izidwaba abantwana suku vana vachabata marokwe ethi ukudla kukhona emagrosa vati mai kudya kuriko kumashops uko kanti ufuna sife ngendlala yini unoda kuti tife nenzara here uthatha uphawu mama endai munotora rupawo mai sidle tidye kuyeza lokhu zviri kuuya izvi chapter 14 verse 9 chapter 14 verse 9 zvakazarurwa nenye ingilosi esithathu yazilandela yathi ngezwi elikhulu uma umuntu edumisa isilo nomfanekiso waso amkele uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe yena uyakuliphuza iwayini lolaka lukaThixo elitheliweyo lingaxubaniswa esitsheni sentukuthelo yakhe uza kuhlutshwa ngomlilo nangesolufa phambi kwezingilosi engcwele naphambi kwewundlu umusi wokuhlutshwa kwabo uza kwenyuka kuze kube phakade abanakuphumula imini nobusuku abadumisayo isilo nowamkelayo uphawu lwegama lakhe ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma kana paruoko rwake naiye uchanwavo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake uchatambudzwa nomoto nesuruferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana butsi hwokutambudzika kwavo bunokwira nokusinga peri havane zororo masikati novusiku ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho ungamkela uphawu ukagamuchira
ulufake esandleni uyise paruoko sulashiwe kwaphakade waraswa nokusingapheri awuthethelelwa futhi awukanganwirwi futhi ungalwamukela uPawulu uhlale ebunzini ukagamuchira ichichiratidzo chigare pahuma sulashiwe kwaphakade waraswa nokusingapheri awuthethelelwa futhi awukanganwirwi futhi kodwa usuzathelelwa-ke ulaka lukaThixo asi wakudirirwa hasha dzamwari olungaxubaniswanga rusina kuvhenganiswa esitsheni sentukuthelo yakhe mumukombe wa hasha dzake usahlushwa ngomlilo nesolufa uchanetswa nomoto nesuruferi phambi kwezingilosi nabangcwele pamberi pavatumwa vatsvene naphambi kwewundlu napamberi pegwayana ngoba wamukela uPawulu kaSathane nokuti wagamuchira rupawo rwasatani Pawulu wesilo rupawo rwechikara 666 666 hey mzalwane munikani indawo yokuphepha kuphela nzvimbo yokutizira bedzi ukushithwa kwabangcwele vutwa kwavatsvene indawo yokubalekela inhlupho lezi nzvimbo yokutizira dambudziko iri ukushithwa kwabangcwele vutwa kwavatsvene ungavumi brother usabvuma munikani Sathane wephule akaphuce umqhele wakho usabvuma satani kuti akubvutire korona yako ungavumi ukuduswa ngumuntu ungaqali usabvuma kutsauswa nomunhu usatanga izvozvo ntombi mwanasikana ungeduswa ngumuntu usayedhuswa nomunhu jaha jaya ungeduswa zintombi usayedhuswa nevasikana baleka lesi Kristu sakho tiza nechikristu chako Jesu seduze jesu wavapedyo zinikele enkosini zvipire kuna She hlala emthandazweni gara pamunamato uyakubona okubi okuzayo unoona chakaipa chiri kuuya ichi okulanda abangahlwithwanga zviri kuvinga vasina kubvutwa laka lukaThixo hasha dzamwari behlutshwa ngapha isilo vachinetswa uku nechikara nomphika uKristu yabakhathaza kweyisa naantikristu achivanetsa kuno rumwe rutivi umlimi uchaya abantu abakhileyo emhlabeni ngenxa yobubi babo mwari anorova vanhu vakagara panyika nokuda kwoutadzi hwavo uyabungaphi wena iwe unenge uri kupi ubungcwele bakho bunjani utsvene hwako hwakamira sei ufuna ukuhlwithwa unoda kubvutwa ufuna uhambe ezulwini unoda kuenda kudenga ufuna ukuba khona emtshatweni wewundlu unoda kuvepo pasvitsa yegwayana injani impilo yakho upenyu hwako hwakamira sei ubungcwele bakho bunjani utsvene hwako huri sei uphila njani labazalwane unorarama sei nevazvako lithi izwi likamlimi zamani lihlale kahle nabantu bonke nibe nobungcwele angeyibone inkosi noyedwa njalo shoko ramwari rinotsvakai rugare navanhu vose noutsvene nokuti hakuna ungavona ishe ausina utsvene encwadini kapitanga kuthiwa njengoba sibona lezi zinto zinje nokuba sokunje umhlaba usumi kanje kuthiwa njengoba libheka lezi zinto sibe njani manje bazalwane ngokuphila kwethu lapho ubungcwele bethu kube njani sezvo zvinhu zvakamira nechimiro chakadai tinofanira kuwanikwa tiri vanhu vakaita sei pautsvene bwedu ngiyakucela sihlobo sami ndinokukumbira hama yangu ngiyakuncenga namhlanje ekuseni ndinokunyengetedza nhasi mangwanani negama likaJesu nezita rajesu wenazareta akuzihlole imbozibvera khangela empilweni yakho tarira muupenyu hwako zihlole ngelizwi likaMusa zvinzwerewo neshoko ramwari nomthandazo nomunamato giqika usondela kuMlimi humburuka uchiswedera kuna mwari khasana madolo gwadama nemagakora nemabvi uchikambaira usondele emseni kaMusa uchiswedera panyasha dzamwari ithuba ilolona leli mukana ndiwoyu impalambala ingakakhali wamanda isati yarira ingakhala sithandwa sami kana ikangorira hama yangu usale ukasara uzobhekana nenhlupho zonke zona lezi uchatsanganirana nedambudziko rese kodwa kuzabe kuyikuthi awuzwanga yini sihlobo sami asi unenge usina kunzwa here hama yangu bangaka abafundisi abachumayele phambi kwakho vangani vafundisi vaparidza pamberi pako akuhlole imbonzwerawo bangaka abachumayele phambi kwakho vangani vaparidza pamberi pako akuhlole imbonzwerawo bangaka abaholi abame phambi kwakho vangani vatungamiriri vamira pamberi pako akuhlole imbonzwera
ungene inkonzo zangesonto ezingaki wapinda shimiro dzomsesondo ngani akuhlole imbonzwera ungene lwesibili bangaki wapinda shimiro dzomsechipiri kangani hlola mzala zwera mdikani olesihlanu bangaki bangenileyo musi wechishanu wapinda ngani shimiro umthandazo kaJakobe ke komnamato waJakobo ke emvuselelweni ke kokumutsiziro ke hama yangu akuhlole imbonzwera uzwe kangaki ukumusa kukamoya ongcwele lokuqoqoda kwakhe enhlizweni yakhe ekuncengele esiguqweni wanzwa kangani kukoka kwa Mwari nokunoka kwake pamoyo pako achikukokera kuchipfugamo kangaki umoya ongcwele ukuvuse busuku ukuthi uthandaze waprefer ukulala kulokuthi uye esiguqweni uthandaze kangani mweya mutsvene achikunyengetedza kuti usiku unamate asiwo kati urare pano kuti unamate pachipfugamo yena uyazi phela izikhathi nokuti iye kandiye unoziva nguva madikani uyakwazi ukusilela kwakho anoziva ushoma hwako nokuperera nepausingasvikiriri kokuthi isikhathi ekuvuse ebusuku ndokusaka nousiku dzimwe nguva achikumutsa uyabe senzela ukuthi uthandaze anenge achiitira kuti unamate zwile sihlobo sami wazvinzwa amayangu ngoba isuku zimbi nokuti mazuva akaipa uJesu uyeza futhi Jesu kuuyazve ungasali nxa impalampala ikhala usasara wamanda painorira nxa impalampala ikhala ibiza abangcwele kana wamanda ichirira ichidaidza vatsvene my brothers and sisters vadikani vangu ake sikufise lokhu ngatimboshuva iwo izvi ukuzwa amandla empalampala ekubamba kunzwa simba rehwamanda richikubata so Glory to God. asikufiseni khona lokho Atishuve izvozvo kuti babe kukukhonzeni kwami isikhathi sonke baba pakushumira kwangu makore ose ngenzele just this one thing ndiitirewo zvakarurama chinhu chimwe chete nami neniwo baba funa ukuwezwa amandla empalampala ndoda kunzwawo simba rehwamanda xa ngilele othulini lomhlabathi kana ndarara muguruva I want to feel the power of resurrection. ndinoda kunzwa simba rokumutswa Xa ngiphila kana ndichirarama ngiwezwa amandla empalapala aguqulayo. Glory to God. ndinzwe simba rehwamanda rinoshandura Ngize ngindize ngiye emafini neniwo ndibhururuke ndiuye kumakore ngiyefika emshadweni wekudla ndinosvikawo pamuchato wesvitswa egwayana ngibe khona emshadweni emafini ndivepo pamuchato uyo ngizivalele endlini ngaphakathi ndizivharire mumba mukati kuze kudlule lokhu kucanuka kuti hasha idzi dzipfuure nokuba bheka uThixo uyaphuma endaweni yakhe ukushaya abakhileyo bomhlaba nokuti jehovha uchasimuka uchabuna panzvimbo yake kurova vagere panyika ngenxa yokubiba nokuda kwokusarurama indawo yokucatsha asi nzvimbo yokuhanda indlela yokuphepha lolu hlupho nzvimbo yokutiza mahasha idzi kuhlwithwa nxa impalapala ikhala kubvutwa kana hwamanda ichirira uzahlwithwa na uchabvutwa here uzayizwa na uchainzwa here uzaguqulwa na uchashandurwa here uzakuvuka kuvuko lwakuqala na uchamuka kumuka kwokutanga here ngisa kusesemanje gadzirisa kuchiri nhasi Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe sesizwile izwi lakho baba hlangana nathi ekuseni silungise sifanele baba umbuso wezulu sifanele ukuhlithwa kwebangcwele baba nxa impalapala ikhala sizwe nkosi yami uma silele othulini lomhlabathi sivuke uvuko lwakuqala ngohlelo lwakuqala sindisi wami siguqulwe thina esiphilayo size siyohlangabeza inkosi emafini nkosi siphephe baba lesi sikhathi sokuhlupheka okukhulu ngiyacela baba uhlangane nathi sonke sisize sonke baba esizwile izwi lakho ngegama likaJesu elinjalo kuze kube phakade amen. There is a storm that is coming, the storm of the wrath of God. Look at the sky, it's getting darker and darker. Nokuba bheka uThixo uyaphuma endaweni yakhe ukushaya abakhileyo bomhlaba.
Can you see the reason for the rapture? Yeah. Bangaka abafundisi abachumayele phambi kwakho? Bangaka abaholi abame phambi kwakho? Ungene inkonzo zangesonto ezingaki? Uzwe kangaki ukumusa kukaMoya oNgcwele nokuqoqoda kwakhe enhliziyweni yakho ekuncengele esigudweni? Salwane, ngena endaweni yokuqala. Ngena emkhunjini kaNoah. Ungangena emkhunjini, hlala mzalwane. You'll be safe from those fierce angry waves of this great storm. Ngenani ezindlini zenu nizivalele isikhatshana kuze kudlule lokhu kucanuka. Umlimi uyabetshaya umhlaba. Bazalwane, isikhathi lesi